O te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au mā loa le wholau, alo mai o talafo wala Radio Samoa. To mua atu I talo le tae au. O loo wa ai le NZTA e whaia se app e soa soani ave ta avale. E le ngata mo wha maunga le ta avale, ai o le ama whaia I fo ona te wai male laisene ave ta avale. O ni fua fuanga o lona winga, o le ama whai ona te ule laisene ave ta avale I totono o le telefoni, ma e le wha malo sia. Mai le sa o upo le pūlenga, e le wha apea a meo le asu I tūlanga I le laisene ave ta avale, o lo mia I lungo le kādi le taimi nei. O le lava o le aiai le mawhai, mō tangata, e le mana nao I laisene digital. Fua I lunga o swing o le tū la fono, po o isi tausanga o I lumai a mata aloa I ai. I lunga lava le app le nei, o le ama whai ai fo ona te waile si tala o ta avale, road user charges wha apea mo tolls, ma ua wha atusa, e taitu tusa ma le whainga ua whai ai whale tupe, le e te umai debit cards I totono o telefoni. O le o ngā totono o le tausanga fōlo o wha moe wha alawi lo ai le nei app. O le The Warehouse e tau ngofia I lava le tauolo o ia whaatawina I le pusa Whitbix peitai, o le a leto e sapalaina I ai le sanitarium, ma ua le fia I le whale o lua tele. A matatu I le aso atae au, o le a mata whaititia le sapalai o Whitbix e tu inatu le The Warehouse, ma o lona winga, o le a na o supermarket e maua tasi ai, po o whale o loa nei e tau ngata atu le tauolo o lātou whaatawina ai. O le The Warehouse na ia amata whaatawina mai le Whitbix I le luafe luatasi, peitai, o nai vai aso I le imamau atu, na longo ina I loa o le a ia leto e whaatawina lea o loa I tangata lautele, o na o le uti o le sapalai. E lea o se whainga tutusa I langona o le pūlenga le Warehouse, o na o lea ua momotu ese lava na o I lato. Ai pe whaafefea isi whale o loa la fo I lato te whaatawina le Whitbix. I whaatusa tusanga online, o le Warehouse o lo ia whaatawina le pusa Whitbix I le na o le ono tā la. Fitu tā la le pack and save ma le countdown, a iwa tā la le New World. O le whaasea o le Warehouse I le whaaiunga a le sanitarium, o le ilo fo'i e le komisi o pisinisi. No nofo lata I le nofo anga o lo tau nuu mai e le sua ui totono ni usila, ai ua matua I tau ngā tā lava le tau o le pensini. Whaasea nei a tangata whanga rei ma ua lātou tā pāi sa whaamalamlamanga, pe ai sea. O le penisini watasi o le wasau wha I le tolu tā lama sene I le lita. I nisi o moli mau I reporti a leitio a New Zealand. Wa whaali ai le fia tele le mau lunga tele o le tau o lo o tutongi mo penisini whanga rei. O lea o tau ngofia tuai nu e iei Darkerville. E o lava fo I le Northland Automobile Association. O lo o tu ufesili pe aisea wa so ona tau ngata tele ai le tau o le penisini I whanga rei. Umale solo te tele ana nafi Wellingtone e le aise vevesi. Reporti nei a leo le mai ai o leo ngā le solo te e na sāwali e le taulanga Wellington e ana nafi a ngā iatu le mauta o le pālemene. E le tasi se mata upu na wha leo ina e tangata na solo te. Le e au le te e le Transgender Rights Movement o Sexual Education I totonu a onga ma le toa tele e le a wai le swingo lo tauwala mai le UN po o malo au whaatasi le Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Tusa male toa se lau leo na leo ina le au savavali, le whaape tusa male lua afe. Ma itala fia ewi I leo whai numera tele na savavali fi le mu mana toe vave tatalai ma awala na tāpunia. O loo toe tapena leo I le isi solo te e o loo tauta o e whai atai au. Ma tala whaai u? Maua le pomo le grenade lata I tauranga, ma o lea na wala awai le Defence Force. E whaape o lea grenade na maua se tasi o tangata I Papamoa Beach, ma wala au loa leo. O le taunu watu ai o leo na whaato a wala au I loa le vaenga le Defence. O ninga le Defence Force, o le pomo na maua, o le tu ainga Mills Grenade numero tolu se fulu ma leono. O tala na o le nei tai au, manuia le aso.